سیرانگه گلی قیامت اکج سیرانگه سنور قضایا شیخان ج بردیمن دلفکر و بالکش خلک که زاف سردان آوی سیرانگهی دکن لگشتیار دبیجن حکومت و کپیتوی خدمت آوان جهن گشتیاری ناکتو نشیایه مفاجوی کرتی و اربگرید خدمت گزاریت هاتی نکرن ادمای نبنی ورو بر قیرانه دارایی اگر هات بنا چکن پتر خلق دا قصافان سیرانگاه اکد و دابیتا جدره که دهات بو حکومت حریم کردستانه هرچند قضای شیخان هفسنور دگل سنگرن پشمرگیانو چک دارن داعشه لگشتیار دبیجن اوه که نبوی سدم که خلق قصداف سیرانگهن نکن شو درکبتنا داعش گشت و گذار اكيد كيمتر بيها چونكي بري اف وضعها ولي بيتنها انكو اف داعش هاني پیدا بمن خلكي اش ميسل اش دفرن جدا جدا اكيد سردانا وان جهن گشت و گذاريت كر لپتریا ولاتان پیش بداهات گشتیاری دهتا گریدان لهرما کردستان سال به سال رژیا گشتیاران برف کمبونه و دچیتو اندامک جواتا پارزگاه دو که جی داخل جالین پیوندی دار دکد که خدمتا جهن گشتیاری بهتا کرن اگر بيتو گرنگی زیاتری پی بدرێت ئەوە بەتاکید خەڵک زیاتر قستی ئەوێ دەکەن لە ڕووی داهاتەوە بۆ ئەو ناوچانە زیاتر بۆ خەڵکی ئەو دەڤەرە باشتر دەبیت بۆیە داوا لە لایەنی پەیوەندیدار دەکەین کە زیاتر گرنگی بدەنە ئەو شوێنە گەشت و گوزارانە بۆ ئەوەی زیاتر خەڵکی ئەم دەڤەرە سوودمەند بن. چندین سیرانگه و جهن گزاری لسنور قضایا شیخان هنه جبلی ولاتین هرما کردستانه سالانه به هزارهان گشتیار جه باشور و ناوراستا عراق سردان افوان جهان دکن و ولاتی داخواست دکن که حکومت بشید مفاج داهات گشتیاری ور بگرید. طایف گوران NRT سیرانگه ها گلی قیامت لناحیه اتروش